Assalamu alaikum, hurmatly görüşler, kattalıçılar. Ramazan ayыңыздар құтты болсын, оразаңыздар қабыл болсын. Қолдағандарга рахмат, жакшы пикир жазгандарга рахмат. Кечеги видеоңуз үчүн өтө чоң рахмат айтып кетем. Ушунчалык бинеде адамдар көп экен. Ушунда Рамазан айында дагы түгө бүткөн экенбиз да, в общем-чы. Жазган комментарийлерин карасаңыздар, бүт баягы жашоосунан алган адамдар да ушулар чыктат ичине. Башында толтура кредит бар, кредиттен баш чыкпаган. В общем, bir мындай жазганда дагы кичине электен эле туруп жазышта билбейбиз. Мейли. Фикс ним деп коет го. Орусчасыга. Анда кара көңүл бурбайбыз. Көчөттөрдү бааларын тартып көрөбүз. Эң биринчи мына жаз келди, көчөттөр башталды. Адамжай району Баяман Батыр базарындабыз. Кыска жардамыбыздан кийин. Сөзсүз сөгүнгөндөр чыккыла бүгүн да кызылдап, Сиздерге арналган бул жарнамабыз 20 сотук жер үй менен сатылат. Ошол жөнүндө болот. Биз азыр Баткен облусу Кадамжай району Көктала айыл аймагы, Көктала айылы дейин. Сейилбак көчөсүнөн киргенде эле 400 метр ичкериде ушул үй сатылат экен. Үйгө маани бериңиздер, ноолор коюлган, дубалдар дагы жакшы урулуп, ортосунда тумбалар кеткен. Туурасы 10, узуну 11, нар жагынын бетонун байкадыңыздар, ошол дагы кошулган. Андан кийин болсо эң мага жаккан жери, мына подвалында үй кылып коюпту. Караңыздар, Саратанда бул Көктала айылында аябай күн ысык болот, ошондуктан мына подвалда да кадимгидей жашаса болот. Мына обшивка болгон экен. Эгер алган адам кийин бул жагына дагы кошулат. Мына бул жагы душ экен, нар жагда үй, нар жагы чукур подвал, бул жагы кухня болуп ушундай дизайнда түшкөн. Эң негизгиси мына босогосун көрүп төрүнөт дегендей, мына салоңдап калыптыр. Мына килейлейбиз бул жакка. Мына бүт бөлмөлөр сонун болуп бүткөн. Мына чөтчүктөр дагы, мына автоматтар дагы отдельно коюлган экен. Өзү ушундай болуш керек. Ичи көрүнүштөрү мына караңыздар. Сонун түшкөн. Бул жагын дагы аз көргөзүп кетебиз. Мына люстраларда коюлган, натужный потолоктор болгон, 4 бөлмөлүү үй. Бул жагы болсо дагы мына ички тышкы үй. Бул жагынан күн тийип турат. Мына баасы 5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чала бересиздер. 20 сотук жери менен. Барганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе жүрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Көчөттөр аябай көп өткөндө менден гүлдөрдүн дагы түрлөрүн сурагандар чыккан эле. Мына караңыздар. Аябай көп көчөттөр. Мына гүлдөр өткөндө гүлдөрдү сураган элеңиздер. Грант гүлү, роза гүлү, Роза Космос. Роза Космос, а? Анан Бели. Анастасия. Булар 55-тен. Акчаларын айтыңыз эми. Буран биягы 55-тен. Булар Өзбекстандан чыктыбы? Булар 100 сом. 100 сом, а? Бул баягы өткүзүп. Жакшы. Көчөттөрүңүз кайсыл? Не көчөт мына? Көчөттөр курма бар. Сиздики эмеспи? Токтоп калдыңыз го? Айтып кое бериңиз. Мына алма көчөтпү? Каяктан келди булар? Питёйниктенби? Телефон номер айтып кетебиз. Гүлдөрдүн WhatsApp +998 90 368 7800. 7800 номерине чала бересиздер мына. WhatsApp бар. WhatsApp мына ушул WhatsApp. Мынакей. Мына карасаңыздар. Бул жагы өрүк базар, бул жагы көчөт базар. Волевой гүластар канчадан болуп атат? Штуга 250, 300, 350. Бул бая чоң бу? Чоң мына бияктар турат. Мына анарлар да бар экен, а? Анар бар. Мынакей болбосо. Анар кандай сорту? Ачыгданбы, шириниденби? Карабдан. Жок, дамы, ачуусу болот да, кыйгылы и баягы ширини болот. Кайсы сорту бул? Даны кара, ширин даны. Мына. Канчадан акчасы? 75 сом. Жакшы. Гүластарчы? Мына гүластар чоңдору. Гиластар 300. 300 сомдон экен, а? 75. Ковасанча? Бар. Шатытычы? Шатыты 200 сом. В общем, потолок 300 сом экен да, Мына эже за гүластарды алып атат. Ойбой. Эже кочкул алмалар канчадан мына? Көчөтү.
Sizniki emas be? No sizniki onda. Qanchadan bular? 250 dan. Mana muraveylerde qarasanızlar, mana muraveylerde undaq tut sonun qulab qo'yibdi. Pritsepni jasaptir. Undaq qilib turib, bayağı motoblok ulab qo'yibdi, ko'rdingizlar? Men qo'ygan bayağı motoblokni shunday qilib tashlatsangizlar bo'ladi jana. Вот, shunday sonun. Aka talgarkana qancha basi? 250. Emeçi ona baştalışında men qo'shqil olma ko'rib qoldim. Al qanchadan? 150. 150 so'mdan ekan. Kripsonlar 150 so'mdan. Şapdalı. 100 so'mgacha shapdalsa. Tömoydan yemeden geldingizler pitonikdan? Yaxshi ona qarasanlar ona. Qanchadan ekan cho'ngroq glaslar? Cho'ng ekan, 350 ekan bu. Asli nimaga ulangan ekan bilingizlarmi? Qora glaska, shular yaxshi. Asli qora glas qilingani yaxshi. Bu yerda hozir kelishib. Anjirda qancha deydi anjirda? Anjirda 200 dedingiz ha? 150. 150 so'mdan ekan anjir. Geskini 300 dan berasizmi? Asli mana Buna qarasanızlar. Aslı. Evet. Şundayga ulanat ekan. 150 so'mdan, 200 so'mdan buna. 250 so'mdan, 300 so'mdan shunday ekanda. Siz ne köçet aldınız? Ha? Köçet turdap gelipsiz ha? Kaç utas? Yo, kaç utasız точно. Oqta olib kelibsiz bir bosanda. Videodan qaçqanlar oqtagandar bo'ladi da. Ya bachalar, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Ya, qana salami. Assalomu alaykum. Yo'q, uchrashpaysizlar. Voy, yo'q ya. Assalomu alaykum, uchrashsizlar. Ha, uchrashib bo'ldi. Va alaykum assalom. Densoqlar qanday? Yaxshimi deb, ha, aka deb. Balli, leva qanday bo'lib Ya zamotlari. Salam berishga qatnashadi. Duo qilishga usta. Qancha abrikoslarga? 200 so'm. Buni asli nega ulangan? O'rikda ochidana o'rik. Achidana o'rik, ha? Shuni olmoq olib qo'ysa qanday bo'ladi? Ayicha. 400 gacha beraman dedim. Archalar bor ekan mana. Assalomu alaykum. Salom. Qalbim bozorida. Nasıllar? Yaxshi ekan, chiqsiz? Men salom yaxshi. Ko'cha tog'ani keldingizmi? Ko'cha tog'i o'tamiz. Qanchadan ekan bu archalar? Ko'chani 150 dan. 150 dedimi? Yaxshi, 150 so'mdan ekan archalar mana. Buna sizlarga bozor. Buna sizlarga bozor. Mana ko'chatlar. Так, bu ne ko'chat echa? Malina. Malina. Qanchadan bu? 150 dan tushdi. Mana sataveramiz. Echa bardiq yerda o'saveradi. Bardiqda o'saveradi. Garantiya bora 150 so'mdan mana malinalarda chiqib tur buna. Yaxshi ekan damı. Былтыр jeb ko'rdik, o'zimizda egelekmiz. Bizde Rozbekov faylanda yaxshi o'sib turish ol. Mana shu mana bodroy, здоровый. Жаңғақ. Ağa bayağı aq. Qo'choq qalin. Juqa. Qanchadan bu? 200 so'mdan ekan. Mana sizlarga jonliq like bosib ko'rdingizmi jamoa? Sotqanim yaxshi-da. Bu jema kelingizlar, olingizlar. Yangi juma dag'i chiqadi. Shenishtirasiz. Kuzda ma'g'ali ko'p borasiz. Bu chuqurni ichida turadi. Nimaga siz? Tushuntirma berib chatadi. Ochib qo'yish kerak, mana ulangan yerda. O'sha ulangan yerda ochib qo'yish kerak dedi. Mana baka zodi qan o'xshaydi. Yaxshi buyuradi. Glaslar qanchadan ekan? Bahor glas ekan bular? 350. Bu bayaqidan boshqacha bo'lib qoladi o'shanda. Oxirda pishatdi va qo'qon glas. Ertaroq pishadi. Qancha bu? 350 dedingiz. Tak. Nega ulangan asta? Alcha ekan. Alcha? Bo'laver ekan, ha? O'zi alchaga olaydi, nega? Alchaga olan. Ochiq glasga ulashadilar-da. Shu ochiq glas degan alcha.
Açık gülas degan elcha ekan. Gülas biroq ko'rgan gülaslar. Buna qarangizlar, mana. Mana ne degan, assalomu alaykum. Ne degan sort buni aka? Tanishtirib ketingiz. Kalgarka жазып qo'yibdingizmi? Markasicha? O Williamski. Williamski? Kimisi bak qattiqroq turadi. Buna qattiq turadi. Bizda короче pushti desangiz, Qattiq turadi. mana shundan jo'g'onroq ko'chat pushti. Biroq tergandan keyin bir 10 kundan keyin уже paxtada. O'sha qaysi sort ekan bilmayman. Ko'proq turadi-da. Shu ko'roq ha? 10-15 kunda Ne degan oti shuni? Williamski. Qanchadan bunda hektar? hektar 150 dan beri to'g'ri so'ngdorni. 150 so'mdan, ha? Ha, yaxshi, 150 so'mdan ekan. Almalarchi? Bunlar 50 so'mdan. Pityonikdan keldingizmi? Hop. Pityonikda jandaga sari oltindan. Sari oltin. Da qo'chiqli olmalar ekan buni, qarangizlar. Qanchadan bu olmalar, ko'chatlar? Video tartsalar, qochaverasizlar, endi qochasizlar, Voy, sizlar reklama qilgani keldim men aja. 100 so'mdan. O'zbekistondan chiqdimi? Eja yaxshi söyleyivering, mijajingiz kelib söyleyet eja. Bugun juma kungu 9 qo'piram 100 so'mdan Qirg'izistonniki deb. Hem so'ragan aybi yo'q dedi. O'zbekiston, Qirg'iziston deb so'raymiz-da. Yo'q-ki-palki. Bizda как раз buni olmani izlab yuradilar. Nima qarasangizlar, mana Zolotoy Grim deb buni. Qancha shu Zolotoy Grim qancha ekan? Ko'chat 100 so'mdan ekan buni. Bizde hurmatli ko'ruvchilar, tart desler bizde elder dağıla tushunigi jeteleklar bor oradachi. To'qqilib beradigan durish ketdi. Mana gülas ekan aka. Gülas. Assalomu alaykum. Qanchadan bu? 200. Asti emega olinganmi? Qora gülas olingan. Okey. Tak. Jo'tda hurmatli ko'ruvchilar. Vot. Assalomu alaykum. Lola degan shaptoli-da. Qandaysizlar? Qancha bo'lsa? Bostiga nega ulonat bular aka? Chaptomdan aka? Bo'ldi. Men tartpa deshib shartmi. Buna talpa. Mana ko'chatlar, qisqasi pityoynikka borib bir yaxshi ko'chatlarda tartib chiqaramiz. Endi shu videomiz yaxshi like bosib, yaxshi kommentariy bo'lib, yaxshi qo'llov ko'rsatsangiz